Ukrajinske oružane snage iskoristile su uskršnjo primirje kako bi prebacile nove snage, uključujući specijalne jedinice obučene od strane zapadnih instruktora i naoružane udarnim dronovima u oblast Zaporožja, izjavio je za RIA Novosti ruski političar Vladimir Rogov. Protivnik je iskoristio primirje za premeštanje dodatnih snaga ka Oreškom i Stepnogorskom pravcu na Zaporoškoj liniji fronta, rekao je Rogov. Prema njegovim rečima, na prve linije borbe pristigle su specijalne grupe za upravljanje udarnim dronovima koje su prošle obuku pod nadzorom zapadnih instruktora i opremljene su savremenom tehnologijom. Uskršnjo primirje koje je proglasio predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin bilo je na snazi od 18 časova 19. aprila do ponoći 21. aprila. Predsjednik je tom prilikom izjavio da se nada da će Ukrajina slediti ruski primer, ali je istakao da ruske snage moraju biti spremne za eventualne provokacije i kršenje primirja. Prenosi portal Informer.rs.